malo i kasno, 18. na 19. Evo 19. februar 2023. godine. Pokušat ću malo kraće da kažem ovu knjigu koju sam tako reći završio, Bosna i Hercegovina od 92. do 95. Naši heroji, gazi, sve naše pobjede, treba ovih dana da je predam u štampariju. Ovo je zadnji apel, zadnji poziv mojim prijateljima, ako imam, nadam se da imam, jer objavljivao sam vladari vlast ne žele da finansiraju ovakve knjige. Ovo je moja 10. knjiga i kažem, vrlo malo ljudi je, ne samo u Hadžićima, nego i malo šire napisalo te knjige. Evo i Efendija Mehić, Hafiz naš, napadnut, treba da ga sude, da ga osude. Daje mu se nekakva podrška, ne daje se podrška ljudima koji pišu knjige, koji žele da ukaže na logore smrti, masovne grobnice, silovanja, agresiju, genocid, naše pobjede, heroje, našu herojsku borbu. Ne žele da finansiraju, daju nekakva saopštenja, daju nekakve podrške. A što se tiče pisanja knjiga i, hajde da kažem, i plasiranje ovih dokumentarnih filmova, od toga nema ništa. Ja ću se boriti dok sam živ. Evo, hvala dragom Allahu, dobro sam, išao sam i na kontrole. Kažem, ova knjiga je pri kraju, gotova je, čekam još, kažem, sponzora da to dam, da završim, nadam se, ako Bog da će biti toga. A osim toga, i uz tu knjigu će biti jedna knjiga koju ću besplatno dijeliti. Pa ona će otprilike nositi naziv Moj život, moje pobjede, moji uspjesi, moje teškoće i moje tegove u životu. Ona će otprilike ima 100-150 stranica, ja ću uz ovu knjigu dijeliti tu knjigu besplatno. A osim toga je, u pripremi je, hajde da kažem, to bi bila 12. knjiga, lijekovi, ljekovito bilje, liječenje tim ljekovitim biljem. I ona isto tako u pripremi, ja vrlo slabo izlazim sad i u Hadžiće i u Sarajevo i bilo gdje i posvećujem puno vremena pisajući, jer smatram da je to daleko bolje, kvalitetnije, a ne sjediti, spijati kahve, pričat neke nebuloze, priče, slušat ljude ili oni mene da slušaju o nekim stvarima, da pričamo, da tračamo, da ogovaramo. Meni to nije u interesu, ja sam hadžija i želim da živim sasvim drugačijim načinom života. Zato još jedan put kažem, ljudi me ne viđaju, ne izlazim, hvala dragom Bogu, bio sam na kontroli, dobar sam. Čekam, još jedan put apelujem i kažem, pomozite da sa ovim knjigama i sa ovom knjigom idem na međunarodni sajam, 34. međunarodni sajam knjiga koji će se održati od 12. do 17. aprila u Skenderiji u Sarajevu. Ja se nadam da ću osvojiti ne jednu od nagrada, ja se nadam jednu od najboljih nagrada za najbolju knjigu sajma, jer ona je izuzetna. Jer čovjek kad se posveti nečemu i piše iz duše, onda je to jako dobro. Pozivam vas, pogotovo moje prijatelje koji su, hajde i nabrojim, Nešado Merašević,
Mustafa Dedović, Salko Mujan, Kelik Skela, moj prijatelj Čekrlija, zatim Miro Emir, vlasnik restorana i pekare Jas, Snagić Ekrem Provoć Mirsad, ja se nadam da će smoći snage, da će biti ljudi, da će pomoć zajedno sa mojom porodicom, mojom djecom, da uštampamo bar 200-300 knjiga kako bi mogli nešto i prodati, nešto i dijeliti, a osim toga i učestvovati na ovom međunarodnom sajmu. Ja vas pozdravljam, selam i mi. Halalite mi što ovako pričam. Halalite mi jer imam puno prijatelja na Facebooku, ali u stvarnosti čovjek ima vrlo malo prijatelja i ima prijatelja kad im čovjek treba, kad oni trebaju čovjeku, onda se ne javljaju, nema i nestanu jednostavno. Ja zbog toga pokušavam da živim na sasvim drugačiji način života. Hvala vam puno, puno pozdrava, selama, a možda bi bilo dobro i Damir Čarđić da se javi, jer bilo bi dobro da i on bude jedan od ljudi koji će biti sponzor ove knjige. Hvala vam puno, želim vam puno zdravlja, uspjeha u životu i radu. Hvala i čujemo se ponovo ovdje.